Republika Srpska je garant opštanka našeg naroda zapadno Drini, ali i ono što želim da kažem veoma odgovorno, ona je garant za sve one koji žive u njoj na slobodan i zajedno sa nama način gradeći jedan stabilan život neopterećen mržnjom i neopterećen zavišću. Srbija, njena nacionalna i državotvorna stabilnost je od ključnog interesa za nas u Republiku Srpsku, za Republiku Srpsku i srpski narod iz Republike Srpske. Želimo da vidimo moćni najbogatiju zemlju Balkana, želimo da Srbija prevaziđe sve svoje otvorene probleme i da do te mjere ojača da Republika Srpska u njoj vidi svoju garanciju za budućnost. I želimo jasno da kažemo da neskriveno možemo da afirmišemo naš nacionalni interes u naše dvije države, jedne ovde Srbije i druge koja se zove Republika Srpska. Želimo da afirmišemo te interese na isti način kako se nesmetano afirmišu i drugi pripadnici naroda, i Bošnjaci, i Hrvati, i Slovenci, i Crnogorci, i Makedonci, i svi drugi Albanci na ovim prostorima. Želimo bez oklijevanja da kažemo da naš nacionalni interes je jaka Srbija, da naš nacionalni interes je jaka Republika Srpska. Obavezni smo da sačuvamo za buduće generacije, a Republika Srpska je obavezna da njeguje i čuva sjećanje na sva stradanja našeg naroda kroz cijelu istoriju Srba, kroz više od 1000 godina našeg postojanja na današnjim prostorima, sa jasnim opredeljenjem da svaki zločin pamtimo i nikada i nijedan ne zaboravimo.